نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga palanggungan hakam Islam, salam doa kanyukatan, labi-labi na mga sila amuin simusugpat, kato taniyo daing ha mga hula malayo, mura-murahan, waktu ini insyaallah ta'ala, makahampit na isab kita niyo, dahin ha mga pangadjian, ganap sin pangadjian na to limabay, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini laung ta demikian dahing ha surah Abas, dahing ha ayat hangpu tag 7 sampai pa ayat katluan tag 2. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qutilal insanu ma akfarah, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, thumma as-sabila yassarah, thumma amatahu faaqbarah, thumma idha sya'a ansyarah, kalla lamma yaqdi ma amarah, walyanzuril insanu ila ta'amih, anna sababna al-ma'a sabba, wa syaqaqna al-arda syaqqa, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Doon hayni muna sugpat sin pangadjian na to amin limabay langta. Muna roon amunain pagsagdasin Allah subhanahu wa ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungod pa amuin kiyasa sawan niya, doon hayaon amunain mabaya siya langta makasud pa agama Islam in mga musyrikin dahing ha mga nakura si mga Quraysh, doon haon amuin tiyay kuran niya in pangtungod sin asawa niya hi Abdullah ibnu Ummi Maktum, amuin buta na in kaaunan si mga musyrikin ini amuin nahinang sabab hangkan siya nanaykod daing ha amuin ini buta amunahin hi Abdullah ibn Ummi Maktum, amin magkakunahan pangingat dahil ha uno-uno na amuin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Na doon hay ni ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin perkala pagbisarahan sing kita amunain dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qutilal insanu ma akfarah. Doon hay ni siyuknaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kafir. Ay maana sing qutila ba sa Arab, doon han, biya sa pantun, amin panukna kanila, bihan, imaana niya la'na, li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala
in mga sila kafir, may lianat dahing hasawab sin pagkupur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkupur, nag-aagad ibang katakabul, nag-aagad ibang sinapso nila. Doon hayan. Na, biyita doon hayan ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, may ta sila nakapagkupur, unoin sabab hangkan sila nagkupur. Wala nila kiyahatihan atau wala nila napanganal bangdain diin sila piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan intawi at si manusia. Biyita diha suratul insan. Pag-ianun manusia. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bita doon na hinisin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa mga manusia long niya bang aun kareng ha mga manusia liabayan sin waktu amuin doon hayaon wayron sa sabot-sabutan tungod paparkala sin kahalan si pagyanon manusia amuin piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia daing ha tubig long ta amuin naglamugay, nagsamok, nagtibuok bihan ha lauman sin ini pakandangan sin ina sinambuk manusia doon ha ini. In maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ha manusia doon haon karena in sila tukasun. But beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Imaksud sin Allah ta'ala tukasun. Dalam sin tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyapanjarihan niya pangdungog, iban, pangita. Pag yanong pangita doon, ini pangannal. Basira. Inna hadainahu sabila. Sarta tiunyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia maun pa amuin ini makaingat lang ta mamintang atawa mangannal sin amuin dan labayan niya kabuhi niya harap pamarayaw ibang pakangian sabab may tayo tutukasun kabayan sin Allah ta'ala ingaton hisiureng ha mga manusia in amuin maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa in si mga sila amunain lang ta inilawan niya, amunain mga magkufur. Na imano siya doon hiniwita, amunain siyuknaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasalansin pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin in sila yaon, ini tiutunyukan na pa amin, ini mapatot pamintangan nila, unin piun nila, marayaw atawa mangi. Bihan. Na, doon haumbiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kutilal insanu ma'akpara. Siyuknan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia, pasal sin pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, long niya, uno in sabab may ta sila magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin in katantan, dihil na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katantan, tiyaga masintuhan Rabbul Alamin, daing ha mga nikmat niya, manusia, pagubos doon na may ta magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nakalando in pagkupur sin, yaon lang tawayron kulang kabus, si manusia doon daing ha mga ini, tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, hababaw singgumi ini. Bihan. Nahasababiyad tuway hadjarapat in Allah ta'ala, makasukna kanila pasalsin, amuin, yaon katantan, hihidayatan pa sila, at tiutunyukan pa sila, paamuin pakaradyaan, kaingatan nila piun, labi marayaw piun, pagabusan mo pini nilain, amuin lang ta, sulang pa amuin kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na, doon hayaon, lang niya,
khalaqahu faqaddara. Min ay shay'in khalaqa. Dahil hindi piya panjarin manusia. Ito nasabot na to nabihan. Piya panjari dahil nga amin tubig sin ini ina iwan sin ama biha at iniya sin usog ibang babae. Pag ubos doon hayaon piya pag samo piya paglamukay ubos doon hayaon nagmisla manim paglamukay doon haon ampana doon haon timindog in amoy in timubo bang ibarat biya mga ini tumbu-tumbuhan niyaon in amoy in timagna in pag-ianon doon pagpapanjariha manusia doon napindaring ha amin tuwig maun pa amoy in long tadugo kiyumpol pag-ubos dahing hadugo kiyumpol na hinang nasyabihan unod doon haon hati niya inyaon katantan manunjuki may tabiyata doon hay ni piya panjari siya ring hatubig sabab in tubig yaon wayroon saon biya mga ka paiddahan pawaran niya bihan banghat siya tuwig. Kana bang mukita uning kahalan si mano siya di pagpakita sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kawasan niya. Aon ding ha mga mano siya ipag-anak bihan. Amuin dahil hakakwa niya sampay sadya siya lumasag lumaggo di siya kapasaran bihan. Iipat siya madtupi pipi madtumarisa mayta malunukin pamarangan. Biya da siya tuwig. Maana niya rin kapag lagi. Mataod saan mano siya bihad to. Sampay masubol siya roon. Misanin unya niya, hindi ni mara pa tuliron. Inhawakan niya, inkatantan. Inikatan, bang bukon dahil nga amin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kau kusog sin pamaranan. Dihilan kau akal, marayaw. Dihilan kau sin katantan, nikmat dahil kaniya hikasan ng kay mo. Pagubos, inbalik niya, magkupuroy mano siya pa, Tuhan Rabbul Alamin. Amwad tuin pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin sabab, mahita yaon, bihan. Na, manjarilong niya doon haon, ubos siya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, na hinang na siya mano siya, doon haon, na pag-ubos siya, tumagkupur siya, ubos magtakabul pa, ubos doon haon, numapso pa. Ang buhon nila pa innikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaulola kanila. Imbihan. Sin inyaon katahan impuunan niya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabi ito long sin mga mananasrido na ini biya wayroon kawaakan mo sabab mahita sila magkupur. Sabab yaon katahan diurol kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Ubos lang niya thumma sabila yassara. Bang majukup na in itungan sin bulan, doon halawon sin tiyan sin ina niya, pialuhay sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagwa niya maripababaw sin gumi ini. Tanda sin pialuhay niya, wayron niya kaingatan in sakit. Parasahan sin ina niya, hawak to nagdaka niya halawon sin ini pilabulan, halawon sin tiyan ina niya. Way niya ka na naman nito. Sampay sinamuin long ta kulang dahil ha mga kakukunahan niya pagkaon halawon sintiyan ni ina niya. Bang doon haon makulang bihan, kawaan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hakusog sin ina. Sampay, mahuus mapakpakin ipon sin ina bihan. Pasal sin makawa niya in vitamin sinamuin diarasin ina niya, pasal sin kulang in ini kakunahan niya bihan. Hipagsulig niya rito hato. Ini katan wala na kaya na naman. Maluhay kaniya ini katan. Sampay ron haon aong kaywanan maus mapakpakin buhok sin ina. Hawak to sin pagburus kaniya. Di niya masang kaunuhan. Sampay gumawa na siya maripagawa ini. Imbiyata doon haon maluhay im paggawa niya maripagawa. Wala niya to kaya na naman insigpit sin pag-anak sin ina niya. Amuin doon hisilawak bihan ni gwa intingog pasal sin amin sakit sin paggawa niya ring halom sin pakandangan ni ina niya. Aun doon haon, amuin bang siyari makakuha? Hawak to yan to, maabot tirakan intiyan ni ina niya bang man siya makakuha? Imparasaan sin ina. Uwos bang siya makakuha na maripadun niya? Di na siya hadun niya biha? Sumulig na siya yaon na pag-ipat sin ina niya? Ingkatantahan, way misan pangirab niya, mag-intaw siya bihan long simbahasa.
ang hindi hipang hilumi sin ina niya imang yang inang ito katantan. Pag ubos pagkarin niya pa doon niya ini, di misan magadda ta ina, di misan magadda ta ama, biha. Nakita ka kuno indeng ha mga kakupur si mano siya, bihan yan. Hauno na ini pagkamano siya dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala runa. Pag ubos beta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno, ubos dain doon haon, bang siya patayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, thumma amatahu fa akbara. Patayon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumubtub na pangumulan niya rendi, halom sin uno ini, halom sin dunya ini, fa akbara. Doon hayon, ayuputon pa siya si mano siya. Bang siya mapatay na. Bukon siya bunsakon, hitilo na dya pakain-pakain, amun kaunon sin mga ngaonin dya sad niya. Pagtabanan si manok-manokin unod niya. Sa ayuputon pa siya, biha, tamungon, ligoon pa siya marayaw, ubos tamungan pa siya biha, marayaw. Pag ubos doon hayaon hawak to sing kamamatay ka niya biha, sampay maabot doon haon, biya parasahan lang ta, sin amun hinang kaniya roon haon, amun biya siya sin amun lang ta naniyaon, lorokon sin tao katantan, pangita-ngitaan, biha, pagpunan sin tao kataan, usap to, mano siya maglulurok yan, to biya sin amin nang lurok sin pagtiyaon biha, ingkatan, panghulmat ang mga tao. Nainya to katantan, sulang hapang Hindu sinakam Islam. Biha. Sabab, mang lulurok, suway amuin magda, sinamuin, katanaman si mga tao yabutan sing kamatay. Bukon amuin, long ta, ayuputon, kapasaran sa milsin namin miyatay yan. Mataod magjato habihan yan. Na doon haon long niya, bang siya yaon, pag-ubos day noon haon long niya, ini, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ubos siya paluunon palunsin, kubul niya yan to, na pag-ubos, tumma idha sya'a ansyara. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalla, kalla lamma yaqdi ma amara. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha amin sumuni ini, bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin buhiun siya, manjari siya buhiun. Biha. Sa sumakawain niyaon, wayroon na rapat, bang mabut na ini sukuran sin, timbangan sin amin, kabuhi tari hababaw sin gumi ini, wayroon dapat, in kita magbing na pantupahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naim mga yan, katantan, wayroon na lang tahi kapag bansag si manusia. Hawak to yan, ingkatantan, di na kau makapanghimuting, di na kau makabaita sinamuin, lang mo inyad to katantan na hinang mo. Ini kiatukbal mo, amuin, mapatot mo hitukbal kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan. Wayroon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di yan tuju matukatan. Na, doon hay nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِ. Agisin Allah Ta'ala, dongdongin niyo, laong hamano siya, pagkaon niyo, may ta ini. Dihay niya, pagkaonin siya, but doon na ini. Sabab may ta, yari kita hababaw singgumi ini, way sa ini na hinangtang sulag uno-uno rin nga mga pagkaon. Ini ni tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala, kato niyo katan. Allah Ta'ala nagtakamahin ni bukun siw-siw. Muna biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hay ni. Papa, dungdungon kita niyo paamuin kakaon na to. Doon haamuin, hakabuhi na to di babaw sing gumi ini. Bang biya diin impag takama sin Allah subhanahu wa ta'ala sing katan, kakaunon sing kita niyo rin di babaw sing gumi. Sabab lang niya, mga katantan, kakukunahan mo, muna bang kau limiling mari pakakaon pa, ini tumubo ha, ini lupa, gumisin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron sa hinang tang sulag uno-uno. Biha, hangkan na biyeta sin Tuhan Rabbul Alamin doon hay ni,
inna sababna al-ma'a sabba wa syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Inyaon katan beta sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuod kami in nagbubo sinuno sin lupa hati niya hangkan yaon bubuhan butangan sin ini tubig deng hatas sin langit deng haulan hasupaya ini lupa yaon umuno siya humumbal siya pagubos bang siya humumbal na masipak na in lupa yaon pagsipak sin lupa doon hayaon gumawa na in bigi amin timubo dahil halawm sin amin lupa yaon. Sabab pag ulan niya to, sumud in bigi palawm sin uno. Palawm sin lupa. Pag ubos yan to pag ini tubo sin amin bigi yan to, masipak na in amin lupa guwaan niya rihan. Sabab in siya tumubo na gumawa na in uno. Gumawa na in dahon niya sarta dumakan na gamot nga rin dito hababayan to. Kata, iniwet asin Allah subhanahu wa ta'ala. Paambat na piha habba. Patubuon na mo na yung mga bigi-bigi na kasuod palawm sin ini uno yaon. Sin lupa yaon. Na, at ina yung kataan sin bigi. Bistahon mo na yung katantaan ini biyayta. Sa milsyabot doon hay ni, yaon na inlayakan, yaon na ini katantaan sin amin bigi yaon, bigi gandum, bigi lunga, yaon nakatantan, bigi sinpay, tumubo nakatantan, inyong katan kakaon si mano siya. Allahu Ta'ala nagpatubo yan. Sarta kaniya yaon katan. Kaso makawa imano siya na magbistasan. Kaniya kuno yaon katantan. Pahay ko saan lang niya. Inyan. Layakan ko saan lang niya inyan. Bihan. Atawa inyong mangga ko saan. Bihan tumagnan. Wayroon, kahato doon hay ni. Di kita makakaos si Minang. Yan. Bangkaw makakaos, long ta makapaawon hayan, na kalau mabaya sumulay magpahinang bigi mangga rito ha, siyap, ang panyahitanum. So magawa bang magtanom na, wayroon nakapagtanuman niya rin sin gumi sin Allah Ta'ala, lupa. Na in lupa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag luon mo madto, sa pa ka magbubo, hungo, ikaw yung nagbusog. Sa kan siyo tubig. Allah Ta'ala namay kaya bubuhan mo na. Pagos makasiguro ko tumubo yun. In magpatubo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga katotay mangurat. Ang kanaong magpamungo. Laong niya yung mga barakat si mga taon na kaunayad to, kaapu-apuan niya to, mabarakat pa imbuli nila rin sinini ini limasin bata bago bihaon. Bata bago bihaon magtanom hilubong niya, mapatay pa bihan, mangloy-loy pa. Ampay mga kamaasan niya, tuhat sa jabihan, limingkod ha, ini pantay bihan. Ubos yan to, umukos doon, gumawain na just ding ha, ini buli niya. Pag ubos aon din dito ha, to na to niya bigi, timubuin bigi yan to, na hinang mampalam. Atawa na hinang lang tabuahan. Kita kaw yan, biya luhay, tumubo. Sa inya to katan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpaaw na to. Hasabab yan, di kita makapagdaawain katan, kato, magnapso kita. Uno-uno halaw man na to, ininikmat ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampay sing ginawabaran na to. Naamuan. Nabiyita doon hay ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, parungdungon kita niyo papagkaon. Hasupaya makapamintang kita niyo, hasupaya kita niyo rin makapagtakabul, hasupaya kita niyo rin makapagkupur, hasupaya kita niyo rin makapagnapso. Bihan, subay sadya ing katantan pangayon na to deng Allah Subhanahu wa Ta'ala, habang mayan in katantan amal ibadat na to tay maun niya. Amo hindi kita magpalando, magpalawi-lawi hindi ha babawsin gumiin. Naamo yan to. Pag-ubos doon haon, siyuk patansin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kato taniyo, ubos kita, biyaitaan doon haon, siyuk naan yung mga sila nagkupur, hasupayari makasingo din kaywanan magkupur, ha mga sila amuin, ini nagkupur din ha panagnaan nito, singuran na si mga kaywanan, yimadya to halaw man sin gumiini, na doon hayaon, laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
Siyabot doon hay ni mga katan tumutubo, halaw man sin ini uwuset to pagtubo doon haon yaon na siyabot in katanta long niya in inab, in zaitun, in ini hulma bihan, iban na si mga katan amoy in longta kahalamanan bihan, aming kakunahan sin manus ya iban na sin katantan ini katantan bungang kahoy halaw man sin gumini ini katantan deng ha Allah subhanahu wa ta'ala wayroon ini longta panglamod-lamod taroon hay ni katan in nagpatubo Allah subhanahu wa ta'ala in nagpabunga Allah subhanahu wa ta'ala ini katantan deng hatuhan na to Rabbul Alamin hangkan na papamintangan kato tanyo in pagkaun na to hasupaya na to di mahinang hipagpupur in mga katantan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na yan. Na in katan sin ini jimajato halawman na to ini katan dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usbay ta doon haon ini katantan pag-iinom makan sing kita niyo. Hipag-inom makan na to. In amoy ini katan siyabot ini. Timutubo halaw man sin ini gumi ini. Yari hatas sing gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan tumbutumbuhan. Amuin magdatong in musim pakanya, makahampit kita niyo, misambukon kita niyo in nagtanom. Misambukon kita niyo ini bukon doon hahula na to bihan timubo. Dahil nga kahula-hulaan marawihan. Amin maglibutan na halaw man sin ini dunya ini. Sabab aun deng ha mga bungang kahoy yari ha hula tayo ni maramad to pahan si pakdunya yan to. Bihan damik yan hindi dito han si pakdunya yan to mararay sa barap marikato taniyo. Ini pagsusukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misang kita wala nagtuyo, nagtanom doon hayan makahampit kita niyo ring haamuin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ini nilong sintuhan na to Rabbul Alamin mataan lakum hipag-inom makan niyo. Wali amikum ha mga sila amoy nag-iipat doon si mga tiyanom ini iban nag-iipat sila si mga kahayop-hayupan na makapagsaw in tagdapusin ini longta tag-amulahisin amin lugal yaon sabab in kita kaya digilan na dyan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatut magpakay si mga nikmat dihil niya rin di hababaw sing gumi ini. Biya na si mga lupa biha. In lupa yaon kapatot din dihil kato. Sabab in lupa bukod na kato asal. Iwan sing katan hitatanom taman jari kita magtanom doon. Sa inyaon katantan in tagda po Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paintuhan na to Rabbul Alamin di na maggihanhan katan. Di niya ra kagunahan. Pag-ubos yun hibo kwanon niya ra. Longta. Lanya po niya rin mga inikatantan. Ubos pa kayon si mano siya. Iban na lang niya si mga hayop niyo. Mataan lakum wali an'amikum. Doon hay nireng mga nikmat sa lagu-lagu. Makapagsawin, amin mano siya, iban si mga hayop. Amin iipat sin mano siya longta. Amun ay mga hayop longta. Susumbayon biyan. Hialal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. So mapatutud doon hay ni hitukbal pa Allahu ta'ala in pagsukur. Sabab amuratim maksudangkan kita pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hanganin kita manusia. But biyata doon hakain na amin biyata talong taroon haon in pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia dahil nga amin tubig yaon kana in maksud niya tukason kita. Mahita kita tukason sabab ingaton sin Allah subhanahu wa ta'ala bang matan kita maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang matan ka kita maingat manumtum pa amin tagda po sing katan sin nikmat ini. Sabab Allah Ta'ala in tagda po hayan. Pag-ubos doon haon bukon sadya amin sulayan hadya kita roon hakandirita. Dihilan pa kita si mga katantan hikapag kagunahan taha supaya kita makaingat mamintang sing katan. Paja'alnahu sami'an basira. Panjarihan kita sin Allah Ta'ala pangdungog iban pangita, pangannal. Mahita. Sabab in kagunahan sin Allah Ta'ala runhan, amuyin makaingat kita magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala.
at tawaron haon kakilahan kitawan kita na kahit magsukur ingwa niya amo na in lawan niya kakupor pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na yung mga ini langta bukon sadya sa ini ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kiyasulayan habihay ini nagkupor sampay si mga timpo pasin ini kanabihan karasulan na kaunad biasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma thamuda fahadaynahum fastahabbul ama 'alal huda. In mga sila itamud sarta hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya piauno ini tiunyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala piya hati kanila marayaw ini amoy in mapatot niyo hinangon sabab ini hikarayaw kaniyo harap pa kasanangan ini harap pa uno harap pa amin kaliruan. Pagawas doon yung pini nilawihan, pini nilalaw niya, inamin labayan simbuta. Pastahabbul ama alal huda. Pini nila katigid luban sin pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panulang patuhan Rabbul Alamin. Wala nila pini inamin hidayat sin Allah ta'ala pakasawahan, pakasanangan. Amin magad hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini katantan damikyan da mga sila amin nagkupur hajaman simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in Rasul sallallahu alaihi wasallam tuyo na humarap kanila bangman sila makasud pa ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya akhirat sa sumakawa hinangon nila manggura-gura pa Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon sampay udyo-udyoon nila pa yung mga tao timatay makbihan sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na kan Abdullah ibnu Ummi Maktum kita ba kamulong ni bihan in amuin tumayma da sin panghindo hi Muhammad katatan mga butarasar mga ipon mga tauwerong kialakihan ni bihan sa wala nila kaya ingatan amotin mga manusia mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuy in misan buta macawa impangannal pa Allah Ta'ala. Matao din buta. Masawa impangatod pa Allah Subhanahu wa Ta'ala rin sinta umakita. Bihan. Sa pamayta, nag-iibadat. Aon pa lang ta, inyad tubukon pa isablaw ta, mura-murahan may nang siya Muslim. Amoy in hambuk buta. Bihan. Di misan mabaya tabangan singkaywanan paral buta. Bihan. Ubos lang niya may takaw bihan. Magtuyo kau mag-usaha simbihan butakaw. Long niya na ini katantan makasipog in mangayo-ngayo. Kati kuno makasipog in mangayo-ngayo. Buta. Sa babaon dati utungod sin Allah subhanahu wa ta'ala misan din buta yan naon da suko nila. Bihan yan. Sab ayaw manusia. Amin tumayma simpang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sin Allah subhanahu wa ta'ala hirhil kaniya in amin kasandangan niya. Misan in mga hayop, in mga kabinang binatang-binatangan niya. Longta. Wayroon, hinang nila roa hindi sin mag-akaw sin nimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yaunda sila, biubuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, si masangdan sin katantan nimat sin Tuhan na Rabbul Alamin. Di hababaw sin gumi. Naramik yan ni mga manusia, yari kita hababaw singgumi. Sa sumakawain kita, kiarihilan kita, ini longta aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanganing kita manusia, suway kita magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. But inatuhak sin Tuhan na Rabbul Alamin, da hindi ka to, suway na to hikatukbal, hasupaya isab, inhak na to dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikarihil ka to taniyo, amuning kasanangan hadlaw, gana-gana. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kalangkungan na kama Islam. Amod to in biya mga katubtuban sin pangadyan na to. Hawak to ini insya Allah ta'ala. Aun panakapin pangadyan na susungon na murah-murahan. Inya to kalumatik mud na rin dito katantan in surah Abas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.